Talakatampo. Kiliguning pa ang paninganak, panimbanal ng Espiritu. Amen. O igpaming mayupaya, kapamilatan ng pamaylasan ng Kristo ang anak mo. Ligtas mo kami ngeni, king kamatayan. Ayaman nami iba't king palpikasalang adan. Kapamilatan ng batas ng kalikasan, at suya kaya kami, wangis na kaya kami pangatao. Kapamilatan ng makapagbanal ng upaya, ng kaya kang grasya. Sa panakesa ng misulot, king wangis, ng kaya kaming ginu, karin king banwa. Anong nuya, mabibi at magari, manggaman king alangagan. Amen. Ing liturhiya ng Amanong. Pamamasang ibat king libruning propeta Isayas. Ngana ning Ginoo, magtagumpeya ing talasuyo ko king obra na, mirangalyang alang kalupa. May bigla laring dakal kanitang ikitde, uling ing lupa na medispormaya, halos ene itsurang tao. Dapot ngeni, mga pamulalala ring dakal abansa, at ela makapagsalita ring ari, king pangamulalara. Akit da at aintindihan, itang bage ang ngeni rapadimdam. Ngara ding tao, nino ing malyaring maniwala kaya kami, king ipamalita mingeni. Nino ing malyaring makaintindi, king iti dapat ning Ginoo. Kaburyaning Ginoo king ing talasuyo na, tumubuyang anting tanaman amagyamot king malanging gabun. Alayang dangalan o legwan man, ban kaya katamuyang pansingan. Alang nanumang makawili king talasuyo na, ban lapitan taya mo sana. Lepas tanganan dering tao at tingyan, pibatana ing kaplas at kasakitan. Alamang bisang dumawe king kayang kabilyan, etaya pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan man, ya ing mibata king kasakitan, ake katamu mangayin tuliran. Ing sakit asukat itamu sana ing memusan. Balatamu king ingkeyang kasakitan, parusang king Diyos menibatan. Dapot me sugat ya uli daring kaya katamong kasalanan. Me bugbog ya, uli ning depat tamong emayap. Ing parusang kayang pigdusan, yang kaya katamu me kapaldan. Kinayap tamu, ulira ding barug adigpa king katawana. Mengari tamong tupang menga bating, ing balang metong kaya katamu, minarapya king sarili ng dalan. Dapot, ing ginutiluta ng dugpa, king kayang talasuyo ing kaparusan, itang parusang kaya katamu mangayin tuliran. Pepasakitan deng ustu, dapot
pibatanang mitmong katahimikan. Eya migsalita agyang metong mumang amano. Mengari aking biserong tupa a malapit ng katatan. Mengari ang tupang malapit ng ururan. Eya migsalita nanuman. Dekapde at sinintensya at kaybat liwal ban patayan. Alam etong man amekyalam king meging keyang kapalaran. Petere alang-alang king kasalanan ding kaya katamong memalen. Delare king kutkutan kaya bedaring makasalanan. Kitkut deng kayabe ding taong ating pibandyan. Agyamang alayang depatan a kasalanan at ebitasang migsalitang kalaraman. Ngana ning Ginoo, kaburyan ko ing dumalan yang kasakitan, metong yang ayin sakripisyo ing kamatayana, ban mipatawaran ing kasalanan. Inya akit na lang lahi na, kumabayabye at king kapamilatana, ing parasan ko magtagumpe. Kay ba't ning biyenang mitmong kasakitan, pasibayo yang mika kaligayan, abalo na king mawalang kabaldugan ing keyang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo at tutukong pitutulan, tanggapana ing parusang mengayin tulid karing dakal, at alang-alang keting talasuyo, patawaran kula. Inya naman dakayanan keng lugal amit mong dangalan, metong alugal, busal ding tao mayupaya at marangal. King mitmong kalausan alu, dinaw na ing biyena, at tinggap na ing kapalaran ding taong mayap. Kinwa na ing lugal ding dakal ang makasalanan, at penalangina ing kamtanda sa ing kapatawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ika, o Ginoo, ingka akong lalapitan. Emo pa tulutan, miras ka ko, ing kamarinayan. Iligtas mo ko, kingkekang katuliran. Karinggamat mo, ipanibala ko ing biyeko. Ika, ing miligtas ka ko, o Ginoo, o Diyos, tunay kang tapat.
Gewara akong kalibakan, din ka akong kalaban, din kasiping kong bale, makanyan mo naman. Karing ka akong kakaluguran, metong na akong pitatakutan. Detang ka akong manakit kindalan, era ako balo. Nung makananura akong lisyon, mengari ko king mete, king isip me burano, mengari ko kisukol, akarelang yugse. Dapat, kaya kakong manalik, o Gino. Kakong sasabyan, ika ing Diyos ko, ing biya ko at yung karing gamat mo. Iligtas mo ko karing kalaban ko at karing manggipit kako. Bustan mong tumiman ka, kening kekang talasuyo. Uli ning lugod mong ekukupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan, at sikanan ing lubyo, ikong manalig king Gino. Pamamasang ibot, king sulat ka ring Hebreo. Antina ning kang Jesus, inganak ni Diyos, at intamong metong amarangal, at mata sa saserdote, amiras ang gaking arapan na kabud ning Diyos. Magpakatatag tamong mitmong tibe, king kaya katamong kasalpantayanan, ing kaya katamong mata sa saserdote, biyasayang makisan meto nga panandam, king kekatang kainan. Uling yaman, dinala niya king sablang kapag subukan, kalupaning daralanan tam, bistaman, eya mikasala. Inya kambening matibe kapanaligan, lumapit aken trono ning Diyos,
batang kamtan ing lunus, at saw king oras ning pamangailangan. King kiyakaban ning biyena keti sulit, miyay niyang panalangin ni Jesus, at mediga po yang masikon, at may nangis arapan ni Diyos, ang makapagligtas king kamatayana. Uling ning pagkumbabaya at may mintu, pekiramdaman ng Diyos. Bistaman, iyay anak ni Diyos, may biyasa yang mamintu, king kapamilatan ng kayang kasakitan, at inyang miging ganap ni, iya ing miging panibatan ng alanganggang kaligtasan, para karetang sablang, may mintu kaya. Ing amano ng Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo po imaya pabalita. Kristo meging mapamantuya, angga king kamatayan, para kaya katamu, anggaman king kamatayan king krus, ulinita, in Diyos naman pepaygit ng emunano, at dinina ng lagyu, amimigit karin sablang lagyu. Ligayat kapuran keka, Inong Jesus, Inong Jesus. Ing pamaylasa ni ginutang Jesucristo agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, mintaya hi Jesus at ding alagad na, king kasumangit na ning sapa ning Kidron. Ating mulahan ka rin at linublo. Balo ng Judas ang magtaksil kang Jesus, ing lugar ito, uling maralas lang mititipon ka rin, di Jesus at ding kayang alagad. Mintaya ka rin hi Judas, kaya bene ing metong agrupo daring sundalos, at ding mapilan agwardya na ning templo, ape padalana ning matas a saserdote at ding paraseo. Magdalalang sulugi at sandata. Balo ng Jesus ing sablang mapalyari, anya selubunga na la at kitnan. Nino ing panintunan niyo? Ngarang may kibat. Sinabi na karela, Kuya. kaya bere Judas ing magtaksil kang Jesus, inyang sinabi ng Jesus karela, Kuya. May nga payatras la at miragsa king gabon. Kitna na lang pa si bayo. Nino ing panintunan niyo? In Jesus ning Nazaret. Ngarang may kibat. Nga ng Jesus, Sinabi ko kay kayo, Kuya. Pabre nyo lang mako reng taong Denny. Nung ako ing kay kayong panintunan. sinabi na iti, bang matupad itang amano na. Alang mabating metong man karing binyemo kanako igpa. At inyang espada isimon Pedro, begot ne iti at tebak ne ing ipus na ning matas a saserdote. Atik pas ne wana na balugbog, Malkus ing lagyuna ning ipus. Sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban mo yung espada mo. Wari, kailangan ing inuman ke ing kopa, apainom nakanako ning igpa. dekap de Jesus at ginapos de ring gwardyang Hudyo at ding sundalos, apani muna na ning kapitan do.
Minunareng dela kang Anas, ing katwanga ng Caiphas, ing matas a saserdote king banwang ito. Caiphas siya itang minye payo karing Hudyo, king makakayap ing kataw yamu ing mate para king balen. Tinukiya kang Jesus Simon Pedro, ing metong pang-alagad, kakilala ni ing matas a saserdote, ing alagad iti. Inya, may kalubyang kayabe ng Jesus, king patyo na ning matas a saserdote. May lakwan niya Pedro, luwal ning pasbul. Linwalya ing alagad, akakilala na ning matas a saserdote. At peki sabyane, ing babaying magbanteking pasbul. Tikine ng linub Pedro, nga nang mengutang miting babayi kang Pedro. Kawari metong karing alagad na ning taong yan. Aliko, Nga nang may kibat Pedro, marimla na kanito, inya migdapugla ring ipus, amporing gwardyo, migsalablo, may kiyabe Pedro at migsalab yan naman. Pengut nane ning matas a saserdote, Jesus, tungkol karing alagad na at king tuturuna. May kibat Jesus nga na. Hayagan kong migsalita karing sablang tao. Parati kong tuturo, kilob na ning sinagoga at kilob na ning templo. Nung nugo parating panintunan ding Hudyo. Ala kong sinabi na anumang makasalipot. Bakit kukutang mo ka na ako? Mangutang ka karing may ramdam ka na ako nung nano yung sinabi ko karela? Balura nung nano yung sinabi ko. Inyang sinabi na iti, timpaling ne ing metong karing gwardyang at syukarin, nga nang sinabi. bakit manganyan ka makibat king mata sa saserdote? Pekibat ng Jesus. Nung gusto yung sinabi ko, patunayan mo. Nung mayaping sinabi ko, o ba't timpalig mo ko? Makagapo siya, Jesus, inyang peparalaning Anas, kang Caiphas, ing matas a saserdote. Makatalakad ya pamurin at magsalab ka rin Pedro. Kitang dakeyo. Eka naman wari metong karing alagad na. Aliko, Nga nang may kibat Pedro. Kitna na neman ing metong karing ipos ning matas a saserdote. Kamag-anak ne nitang tinagpas na balugbog Pedro. Aliwawari ika, ing ikit kong kayabe na king mulahan. Pepayalya ng pasibayong Pedro. At kanita murin tinilawok ya ing tacho. Ibat king bale ng Caiphas, delare Jesus king palasyo na ning gobernador. Abak amaranon kanito, ela linob ding Hudyo king palasyo na ning gobernador, bang ela miranatan. Uling pag nasandang makapanganla, king apunan na ning pamaglagpus. Inya, linwala na lang Pilato at kitang nakarela. nanong dalum, ing yarapyu, laban king taong iti. Peki ba't dayto? Nung eya di na ba't mayaping taong iti, miyasa dela ka. Nanang Pilato karela. Kuananye at atulan, agpang king kautusan yu. Ngara ring Hudyo, Makabawal kaya kami ing papateming ninuman. iti malyari bang matupad ing sinabi ng Jesus nung makananuyang mate. Pasibayo yang linog ing palasyo Pilato at inaus ni Jesus. Nga nang kinutang kang Jesus. Ika, ing ari daring Hudyo. May kibat ya Jesus. Iba't kaya kayan? O ating aluwang sinabi kaya katungkol ka na ako? Hudyo kuwari. Nga nang kinutang Pilato. Delara ka kanako ring sarili mong kabalen. At ding pamuntok daring pari. Nanuwaring depat mo. Pekibat ng Jesus. Eya kingyatong iti ingka kong kayarian. Nung ing kayarian ko, ketiya kingyato.
May kilaban o rin kakong talasuyo. Banekum yabye karinggama dareng Hudyo. Dapot eya kingya tungiti ing kakong kayarian. Nganang Pilato, Ing buri mong sabyan, metong kaping ari. may kibat ya Jesus, Ika ing sasabing ari ko. Iti ing sangkan inya mi bait po at tinatangketi king yato. Ban mo nye patutu king katutuan. Makiramdam niya kanako ing ninumang atyu king katutuan. nganang kinutang Pilato, Nanuwaring katutuan. kay ba't nang asabi iti, pasibayo na lang linwalan Pilato, reng Hudyo, nga nakarelo, Ala kong ikit kasalanan na. Agpang kingke kayong kaugalyan, kailangan kong mibulos meto nga preso para kaya kayong ning pamaglagpus. Buri yung ibulos kay ngari daring Hudyo. ngarang ginulisak may kibat, Halimiya, aliwaya, nunay Barabas. metong yang tulisan ibarabas, inya pepakwaneng Pilato Jesus at pepabarog neng latiko. Ginawalang koronang suksok ding sundalos at pinutong de king buntok ng Jesus. At pasuluran ding imalan akule ubi. Lepitan de at ngara Widya, ingari daring Hudyo. at kay bot penampaling de. Linwalyang pasibayo ipilato at sinabi na karing tao. Iyarap ke kayo, ban abaluyo, king kumanakit na numang kasalanan na. At linwalya Jesus ating koronang suksok ang makiimalan kule ubi. Sinabi ng Pilato karela, Oy ni, ing tao, panakit na kang Jesus ning matas a saserdote at ding gwardyo. Sinabi rang masikan, Ipako mo king krus, ipako mo king krus. nganang Pilato karela, kuwanan ye at ikayong bipako king krus, uling alakong akakit a kasalanan na. ngarang may kibat ding Hudyo, Atin keng kautusan, at agpang king kautusan na iti, kailangan niyang mate, ulim pakilala na, king anak ning Diyos. lalo yang mitakutan ipilato, anyang damdaman nala reting amano. Linubyang pasibayo king palasyo at kitnane Jesus. No kataw, Dapat enepekibatan Jesus nga ng Pilato. kabisang manyabi ka ko. Muwari balong king atin kong upayang ipabulos da ka. At upayang ipapakura ka king krus. May kibat ya Jesus. Ating kang upaya kanako uli iti binyene kako ning igpa ning Diyos. Inya lalong mabayat ting kasalanan na nitang may nganyaya kanako keko. Inyang damdaman ng Pilato iti, pigkapalitan ning ipabulo si Jesus. Dapat ngarang ginulisak ding Hudyo. Nung ibulos mo yung taong yan, nakakakuluguran ng emperador. Nino mang gagawang hari, kingkayang sarili, kalaban ng emperador. Panamdaman ng Pilato kaniti, linwalya Jesus at linuklukya king piyukuman, king lugar a mayayawos dalan a batu. Gatbatha king salitang Ebreyo. Kanita aldoning pamagsadya para king pamaglagpus at mag alas 12 na ning kaugtuan aldo nga ng Pilato kareng Hudyo. Oy ni, ingke kayong ari. Dapot kilisak da. Patenye, ipako yung krus. Ngarang kinutang Pilato karela. Ipapako ke king krus, ingke kayong ari. May kibatla ring pamuntok daring pari. Hala kayong hari, nung yung emperador. Kanita, binyena ning Pilato karela Jesus, bareng ipako king krus. Inya, king ware Jesus, linwalyang mamusan king krus na papunta king lugar a mayayawos, lugar ning bungo. Galgota king salitang Hebreyo. Karinde pinako king krus, kayag nana lang pipako ding adwang katao.
mingat balakeya, makalibuta jakarela, Jesus. Sinulat ning Pilato ing metong akapabalwan, at pepabili ne king krus. Itiya ing makasulat. Jesus ning Nazaret, ing hari daring Hudyo. Dakala ka ring Hudyo ring mekabasa keting kapabalwan. Uling ing lugar na nung nuya mi pako Jesus, malapit siya king syudad, at mi sulat iti kareng amanong Ebreyo, Latin at Griego. Inya sinabi da ding pamuntok daring pari kang Pilato. Ingisulang me, ingari daring Hudyo, nune sinabi na rin tao iti, ako ingari daring Hudyo. May kibat ya Pilato. Ing sinulat ko, Inyang apakuran ding sundalos king krus si Jesus, king ware ing imalano, at pirakere ding apat a sundalo. King waya naman ing tunika ng Jesus, ito alayang tahi at may gawayang une, manibat babo ang galalam. Ngarang mi sabi-sabi ring sundalos. Et tayo gigisyan iti, nune may pagsapararan tamo, banabalo tamo nung ninong manikwa kaniti. Milyari iti bang matupad ing sasabyana ning kasulatan. Pirakere ing susulod ko at ing imalan ko, pipag sa palarande. Makanyan ing depat daring sundalos. Makatalakad ya lelenan krus, Jesus, iimana at ing babaeng kapatad ng imana, at imaryang asawa ng Cleophas at imarya Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana at king pakamalan ng alagad, ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang imana. Babae, o yan ing anak mo, At nga na king alagad, o yan ing ima mo. at manibat na kanito, inampun na ning alagad, king pibale-bale na. Kaibat na nito, palo ng Jesus, king maganap na ing sablang bagi, at bang matupad ya ing kasulatan. Sinabi na, Mao ko, ating pitsil ka rin, amit mong alak amaslam. Sinosore, king alak, ing metong aesponga, at kaibat inastare, king sanga na ning tanaman ay sipo. At tinutok de, king asbuk ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus, ing alak amaslam, sinabi na. mayari na. At kaibat, di kune, ing buntok na, at meteya. Aldoning pamagsadya kanito, bang ila manatili king krus ding bangke king aldoning sabat, inyawad da ring Hudyo kang Pilato, king pakyan dalapwat, ding mipako king krus, at ilakola ka rin ding bangke. Inya, dinatangla ring sondalos, at pikli dalapwat, detang adwang kayagnanang mapakapakong Jesus. Inyang linapit la kang Jesus, ere pikli ing puad na, uling ikit dang metene. Dapot, tinduste katalindikingan ning metong karing sundalos, at biglang linwal ing daya ampong danong. Me palyari iti, bang matupad ing sasabyana ning kasulatan. Alang mapakli, metong man karing butol na. At sasabyana naman ning aliwang kasulatan, lawende ing tawong iting tindusdo. Kaibat na nito, iuse ning Arimatea, pekisabi na kang Pilato ing bangke ng Jesus. At pepaintulutan ng Pilato, inya mehoya at kingwane ing bangke ng Jesus. Tinukiya keya inikodemo, magdalayang pisamot amira at aksibal, at titimbang maygit 40 kilo. Kingware ing bangke ng Jesus, at kayabereng pisamot amira at aksibal. Binalot de king telang pamburol. Makayagpang iti, king kaugalyan daring Hudyo, king pamangutkut.
Ating mulahan king lugar nung nure pinako Jesus, at karin ating bayong kutkutan a epa may gamit. Antina ning aldone kanita ning pamagsadyado, ring Hudyo, at uling malapit neman iti king kutkutan, karinde kinutkut Jesus. Ing pamaylasa ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Stations of the Cross, stations of our life, ding istasyon ng Biyatamo. Balang Biyernes sa tintapong istasyon ng krus, kay miyaliwang dake ni kayatang parokya. May kumsata mo ka rin king Deca, Our Lady of Lourdes Community. Kay bat king Margot, ka rin king San Antonio de Padua Chapel. Ka rin may king misa tamo. Hanggang dinurot tamo ka rin miyaliwang bisitas at purok. Balang Biyernes, gat panapon hanggang magmisa tamong alas 6. Nandingabak alas 5 ning ganingaldo. Maranong tamong minta ka rin king Deca para umpisan tayo yung istasyon ng krus. Metong iya ka rin makaba istasyon ng krus yung Biyernes Santo. Nung iya kung magkamali, lagpas siyang 7 kilometro. Isip-isip ko, imbiyata mo, bala mo, istasyon na naman ng krus. Ating miyaliwang ukdo, miyaliwang kwento, miyaliwang sitwasyon, at daralan ng tamo. Ating panahon kailangan tang tuknang at makiramdam, kingamano ng Ginoo. Ating mo namang oras kailangan tang manalangin. Gana ka ning kaya katang kabilyan. Nung lalo nyo, bala mo kay mbiyeyo, kay miyaliwang ukdo ng mbiyeyo, miyaliwang imbitasyon ng amano ng Diyos kay katangan. Kaya sigurong mag-aral, panalangin da, may pasarla, king karelang pag-aralan. O kay karelang pamakyabe, po lang problema, kare-kareng kahaluguran, siguro panalangin dang sali sa yung karelang relasyon. Kareng talasawa, king ukdong ita, palalain da sana, maging magrasya yung karelang kasal. At magumsala kareng anak dang alang kasasagpulan. O kareng aliwa naman, manalangin la, manakit la sanang obra. O pagbisan da yung karelang kabiyayan. Potandara gula reng anak, panalangin da naman, dagula sang masales hanggang mayari. In every station of our life, our prayers and the Word of God would challenge us always to reflect in our situation. If you look back, marami na rin ang ating naranasan. Marami na rin yung ating panalangin na kung titignan mo, sinagot naman ng Diyos sa kanyang panahon, sa kanyang paraan. Po at tatingge kayong may sakit, kalupa ko, yung takachuk hospital, yung panalangin ko mo, sana miluwal kong mabiye kayong hospitality. O potay kayo man, may sakit kayo, pinalangin yung mipaldan kayo. O potating panahon, reng anak yun, may kasakit ko kayong pamakyabe da kayo, panalangin nyo, sana ang aking mga anak ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Imbiyeta mo, bala mo, istasyon ng krus. Miyaliwang kwento, miyaliwang sitwasyon, a different scenario. And yet you know we have to go on, listening and praying. Sana, kimbiyeta mo, babalikan tayo, yung kaya katang pamalalangin, pamakiramdam king amano ng Diyos. Kaya katang pamanyimba, at itang misa keti, Aldo, itang misa ng Domingo,
Pwede tang manalangin, kimbaleta mo. Pwede tang makramdam, king amano ning Ginoo. Basa niya, king amano ning Ginoo. Dapat mo naman, king stasyon, apansin nyo, hanggang makabayang lekaran tamo, bagit siyang 7 kilometro. Sabi dapin, more than 10,000 steps siya. Pero ay naman tuloy-tuloy. Ako, misadsad ko, huling ating panahon, tutok ng tamo. Siguro nung alang 14 na stasyon, pota, kuman misadsad. Literally. Kimbiya tamo, kailangan tutok ng tamo. Kimbiya tamo, yang isipan yung masikan kayo. Kailangan yung magreserbang sikanan. Kailangan yung kapainawan. Kailangan yung tuknangan pa yung gagawan nyo. Bako may painawa. Ako pin po, bandang 7 station, gagalgal no rin bitis ko. In fact, masakit siya po yung bitis ko. Kaya kung manisipan, misadsad ko. Pero inisip ko, susunod ating pang istasyon. Pwede kong makiramdam, pwede kong tuknang, pwede kong manalangin, at pwede kong talakad pa si bayan. At kaya katang pamaglakbe, apansin nyo, tamo magdili-dili. When we pray and we go through the stations of the cross, we are together in this. Abi-abi tangan dadalan, karing stasyon na rin. Ala naman mong dengaliwa, binawas dala, po pwede ito. O rengaliwa, siguro dengaliwa, hari. Pero kayong tuto, we are never alone. Baloy po at misadsad ko, kaya ka na akong kaya katang stasyon. Ulinda ka lang maging Simon Sireneo, kimbiya ko. Ating memyaluklukan. Ating memyadanong. Ating migpaparab ka retang baloy po retang bayong pamepengin di kuryente, di baterya. Yan. Ating pong memye candy para itang sugar ko, may baba. Ating makyabe ka na akong papayungan daw, kaya marine akong papayungan daw. At po ta magumsana, uling masakit larang bitis ko, susopan da akong talakad. Isipan ko makanyan mo namang kembye. Potang tutok ng tamo, may bugmi talakad. Potang masakit o masakit. Potang mabayat at mapagaltana. O isipan tamang pote, taman masadsad. Tandanan nyo at indang kayabe. Ningkay misane tamong yasusopan. Misane tamong emangyad sao. We were used to be doing on things alone. Or you're independent. Pero datang panahon kailangan tantanggapan. Kailangan tamo yung balang metong. It's quite humiliating. Nabala mo marine kang pasaw, pero kailangan. Nandi po nga bak, ang pukaring may nga labasan, Biyernes Santo nga biyabe tamo. Apansin ko, bali po, at misadsad ko, king stasyon ng biye, king stasyon ng cross. Uling amano ning Ginoo, ning panalangin, at yung tao sinawap ka na ako. Siguro kimbiye, pigunaman tamo, makanyanya naman. Manalangin tamo, makiramdam tamo. Mo'y kabutang susulong ng susulong. Pota mawala tamo. O pota sumukuta na. O pota may pagalta mo. O mila ko tagana. O mila ko ta direksyon. Dengaliwa, may lilila. At kailangan tamo ing south dareng aliwa. May pakirot ko nandin kaya betay mailin. Ano sasyon? Chuy po nandin. Do makatukiya mo po kesa ken pero chuyan. Tang taluing stasyon, tinipaya po. Bali po hindi alana ng mailin. Pangaditay keng misa tamo. Kaya katan treasurer ken PPC. May ka abdominal aneurysm niya po. Delikado po ito. Ita meto nga gobernador. Kayag na keng heart center. Gobernador na po yan. Kwang maybe
na ikuang minigtas, na alagpusan. Dapat emailin, mag-Christmas party tapa mo kanita, December 27. Minuna dela AUF, balada, masakit siya dungos. Ulit talaga masakit siya dungos. Siyang uluan din ang dungos. Okay, but the next day, they realize, through another test, yung palang puso na, yan talagang masakit. Aliwait ang dungos na. At sinabi na kayong AUF, December 27, nalalo rin doktor. Makabakasyon la, Pasko. Alang available la doktor. Mayap na mo, pedala de king heart center. At king heart center, agad-agad, ang ganda ka larang makapila, sinalang de king operasyon na maselan. Magasus at mal. Eya po magdili-dili kanita. Siyempre, tsuri pamilya na, kamag-anak na at kaluguran. Isipan ko naman, nung ikan dilig yung biye mo, palagi ako yung manalagpusan, indadala ng tamo. Kailangan tantanggapan, datang yung biya tamo, kailangan may iduang yung gaman mo para pasahop ka. Jesus ay naman kilali, ta sinahop kayo. Isimon ng Sireneo, Siren. He did not even know this man. He was employed by the soldiers. Pero ay magdang isip, sinopan eh. Nang kaya pansin nyo at intang kilala o at intang kilala, sasahop lang yung katamo. Kaya may aluwang palalan. Salamat kay Diyos. Kaya kayo siguro, atid mo namang karanasan na makanyan. Ganakan tapo iti, mit mong kapasalamatan. At chutaketi, uli din grasya ng Diyos. Our life is like the stations of the cross. Or maybe we can say, stations of our life. Ning istasyon, ning dalad, ning biyetamo. In the 14th century, historically, kanya po may kumpusa yung Station of the Cross. Bala mo, pilgrimage siya po. Pupunta la karang miyalwang lugar. Anong nuya, Jesus, delana na in Kalbaryo. At then tao, dadalanan data, pupunta lang de, dadaywan de. In house the Via Dolorosa, the way of sorrow. In dalan ng lungkot. That is the old format. In pekatauling istasyon kanita, itang Station of the Cross, in pekatauling Station of the Cross, iyapin niya po itang Jesus was laid in the tomb. Kanitang Jesus living there, kaya gayang kutkutan. Dapat nung lawin niya po yung kakatang pisamban, ang porang bayang pisamban, lain niya po itang pekadulo keta. Ala na naman yung krus ken, lawin niya po. Ita pong tauling istasyon, nung ating kakakitse po, Jesus, sinubli ang mebya. Jesus rises from the dead. Ingaws da kanini, aline Via Dolorosa, o ing dala ng kalungkutan, or the way of sorrow. Ingaws da kanini, Via Lucis, the way of light. Ing dalan ning sala, impa may subli ng biye, Kristo, king kayang kamatayan kayang krus. Mami pag-asa kaya katamo. Nino po kaya kayong daralan kasakitan ngeni? Nino po kaya kayo ingating mabayat asuliranin? Sino po sa atin kung minsan di mo man alam paano tayo makakarao sa ating kalagayan araw-araw? Marahil marami din nagdarasal na sana malagpasan natin ang ating mga inaharap na pagsubok. Sometimes you do not even know how you can be able to go beyond this. And yet always believe the way of the cross is fulfilled in the resurrection of the Lord. Nganapin Pope Francis ngayon 2025. Jubilee year, Pilgrims of Hope. Maglakbeta mo kay miyalawang stasyon ng biyeta mo. Kay miyalawang ukdo ng biyeta mo.
Meet mong pag-asa. Meet mong kapanayan. Meet mong sika na nalupking kasalpantayanan. Nino po kaya kayong sasakay bus? Tinitang seminarista ako, madalas kayo pong sasakay bus. Potang mag-aral kayo Manila, tingkay seminar Manila, mumuli kayo San Fernando. Ang yan tambayo kumpare, hindi kayo magbus kung tatagaytay o king Manila. Apansin ko po, yung pekatauli ng sakyan ng bus, aus the terminal. Hindi po? Miras na ko po yung terminal ng bus, then bus terminal. Nyari mo po, ba't ka Pasay? Muli ka Pampanga. Ding banda kay ni Angeles, may nasa yung Maragula Terminal kay ni Takendau. Yung Maragula Terminal San Fernando, itang Dolores. Tuknang niya ka rin yung bus. At po tanga tiyuna ka kayong terminal, ang giyang mamang kachicharon. O kaya mamang kakitang titindada kayong puto seko, na ano titindada kayong bus. Kailangan mo nang tutuknangan kaya kang kakanan kasi miras na kayong terminal yari na. O kaya, kanitang estudyante ko, anak kasuelo, makapanalbe ka sine, libre, kayong bus. Manalbe ka sine, maka-aircon niya, matmamang ka, ating sine, kayong bus. Sabi ko, makalibre ka sine. O na yung sagin na nito, pangamiras na ka kayong terminal, ang giyang payari sine, ang giyang tuna kitang alos mayari na yung labanan. Kailangan anak ang tipa, anak kasakitalog. Eh may kititang ending. You have to go down. Yari na. At yun nakakain terminal. O kaya, tika nga kilala. Tika nga yabi keng pamaglakbe mo. May pagkwento kayo. Nakakilala me. At yun ako keng terminal. Kailangan nyo ng aryan yung kwentuhan nyo. Tipa na kayo. Nang bisa kang manatili, yari na. Itang pamaglakbe. Kembus sa ita. Nang kaya nga salitang terminal, gagamitan tayo kay Bieta mo. Terminal ng kabilyan. Wala na. Hanggang na ako, Kenny. Wala na akong pag-asa. Hanggang dito na lang ako. I'm a terminal phase of my life. Miras na po kaya kayo ita. Itang alos may bug na akong sumuko. Kana ako po, ikumpisal ko kaya kayo. I have to confess. Inantangat nyo kitang 7 station. Hanggang 8, tampong 9. Makabala po reta, banda Kenny. May bug ko pong sumuko. At igupin kaya bin maglakad nga na, among agyo mo pa. Isakeda na kasaken na yan. It was quite tempting. Kanya man itang imbitasyon na, among, nung mo na yagyo, sakeda ka kening saken. Baka nita muna na ka. Alwantang muna na kang mete na kanaliman, muna na kang yatad na kayong samban. Tabalo, pero sabi ko sa sarili ko, gyang masakit ko bitis, ang mapagal na ako. Muling may atake na ako, paralitiko ko po bandang wanan. Sabihan ko, agyo ko pa. Nakbalo nukad may nibatan nito. Pero bayo pa may gumpisa, yung stasyon, tinggap ko na kayong pilublubang ko, ariyan ko itig, yang namalyan. From the very beginning, I already determined that I will finish this way of the cross, the way of life. Hanggang masakit. Bali po, in terminal, it's not the end. Deng terminal kembus sa liwa po yung taulita. It is not yet finished. Lenyo man po, potan tipa ko kembus. Madakal ring manayang aluwang saken. Tandaan nyo, alang makatuknang keng terminal. Nobody stays in the terminal. Ganyan ang magtinda ka rin. Ganyan driver. Ang goron janita. Mulilat muli mo rin. The terminal phase is only a place where you are deciding on the next ride. King tutu terminal ya wa, ating may pupus wa, ating may yari wa, pero ati pa susunod na saken, manaya kaya ka. Lenyo man, potasake kang bus. Nung mumuli ka mabalakat, may nasa ating manayan chip kaya. Nung mumuli ka kilubangiles, may nasa pota, ating dadakit kaya ka. Ating manaya kaya ka, ating ka papupuntalan. Yung istasyon ng cross, wa, ikristo mi pakuya, meteya, milibingya. Pero ating manayang pamanyubling mebye. Ating manayang bayong biye, lagpos kin dati ng biye.
iti sanay kaya katang invitasyon at maya pabalita. When you're beginning to lose hope, to remember Romans 5, chapter 5, verse 5, hope does not disappoint. Kaya masira po, tangating kang pag-asa kimbiyan. Baka meron tayong kilala, o may kaibigan tayo, o tayo mismo, nawawalan ng pag-asa. Gusto nang sumuko, napapagod na. Sagad na eh. Mapagal na. Eh ako na-argue. But with time to pray, to listen, and to rest, people of our loved ones, and even people we do not know, assisting us, tatalakad na katagpasibayo. Palagay ako po, maniwala ko, alagpusan tamo, registasyon tang dadalanan, aldoldo. At miras tamo, kimpain tungulan ng Diyos, king bialanganga. Kilagunig pa ang paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Panalangin ning balen ning Diyos. Para king Santa Iglesia, manalangin tamo. Pakamalan akakaluguran, para king banal ay Iglesia, ning Diyos king mabilugayato. Bantay ranet tipunan ning Diyos, ingib panglubos mayupaya kanita. Asam bantaya king mitmong kapayapan at katahimikan. Mayupayang tutu at alangangang Diyos, pepakit mo king kekang sandigaya, karing sablang bansa, kapamlatan ng kekang anak, Yeso Kristo. Antabayanan mo ring obra ng kekang Santa Iglesia, so panmeng manyadsad, manatili king kasalpantayanan. Papakilala king lagyu, amagdala king kaligtasan, karing sablang tao, kete king kekang karinan. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Para king Santo Papa, manalangin tamo para king Santo Papa, Francisco. Mananunusan ng Ginong Diyos, amemili keya, antimong obispo, pagkaluba ng mayap akapanandaman, at sika ng tumayid at manibala king keyang Santa Iglesia. Mayupayang tutu at alangangang Diyos, ingatan me, ing sablang sabla, king kapamilatan ng kaya kang amano, apanibatan ng sablang bininyagan. King lugod mo, antabayanan me kaya kaming Santo Papa, Francisco, apinili mong maging kaya kami, at manimuna kaya kami. Lalam ning kayang pamamuntukan, palalaman mo at pasiknangan, pasulungan ing kaya kaming kasalpantayanan, at gawa na kaya lalong maging kawangis mo, king kayapan at tapat na bininyagan. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Para ka rin sa blang galamening Santa Iglesia, manalangin tamo para kang Florentino at kakatamong Arsobispo, pari, relihiyoso, jokno at magpari, para ka rin sa blang ating makabukod, kasuyuan kin Santa Iglesia, at para ka rin sa blang taong tapat king Diyos. Mayupayang tutu at alangangang Diyos, ingkaya kang Espiritu, ingatan niya sana at antabayanan, ingkaya kang Santa Iglesia. Pagramdaman o sana, ring kaya kaming panalangin, at sa upane, ing metong at metong kaya kami, king kayang sariling bukasyon, ban, lalo kaming agampanan, ing kaya kang obra, at daptan iti king mitmong katapatan, iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Para ka rin magsadyang pabinyag, manalangin tamo
para karing sablang at busal tamo. Magsadyang pabinyag, banyan ing Diyos kinkeyang pakalulo, gawan nung biyasang malikid, utang alub kinkeyang lugod. Patawaran no rin karelang kasalanan, kapamilitan, ning danom, ning bayong pangabit, at pagkalaman ng biyeg kang Hesu Kristong gidutamo. Mayupayang tutu at alanganggang Diyos, alang patanat patawaran may ingkaya kang Santa Iglesia karingkayang bayong anip. Pasulungan mo ing kasalpantayanan da pamalalastas detang sablang at yuking busalmi, ading sablang pabinyag. Ibiye mo karela imbayong pangabait, king biye ning danum at ning binyag. At gawan mong galame ning kaya kang pamilya, king yatong iti akaya kang pinili. Iti adwan mi kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Para king pamasametong ding sablang Kristiyano. Manalangin tamo para karing sablatang kapatad, akayabe tamo king kasalpatayanan kang Hesu Kristo. Baning Diyos tipunan nalat papanatilyan miyabe-abe, king metong mong iglesia, ding sablang tapat magdulap king katutuan. Mayupayang tutu at alanganggang Diyos, papanatilyan mong miyabe-yabe, ding kaya kaming pamsan metong. Mitbong ganaka mong balikdan, ding sablang tutuki kang Yesu Kristong kaya kang anak. Tagulalig mo sana, ding kapamilatanda, ring kaparaming tao, at ding kaparamong may binyag. Gawan mo, kaya kami, king kaganapan ng kasalpantayanan, at papanatilyan mo keng metong, king lugod, at pamikakapatad. Iti adwan mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Para king balayan Hudyo, manalangin tamo, para king balayan Hudyo, ing minunang may karamdam king amano ning Diyos, ban sumulong la king beluan at lugod, king kayang lagyu, at king katapatan ning kayang kasunduan. Mayupayang tutu at alanganggang Diyos, kaniting minunang pengako mo, king kaligtasan kang Abraham, ang po ka ring sablang pinili, palipina. Pakramdaman me, ing kaya kang Santa Iglesia, ama na langin king balayan, aminuna ng megawang sarili mo para keka. Banketa, miras kami, king kayupayan, at kaganapan, ning kerelang pangakabos. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Para ka ring esasalpantaya kang Kristo, manalangin tamo, para ka ring sablang esasalpantaya kang Kristo, baning sala ning banala Espiritu, ipakit ni karela ing dalan papunta king kaligtasan. Mayupayang tutu at alanganggang Diyos, ipagkaloob mo ka ring kikilala kang Kristo, ing atuklasan de, ing katutuan, kabang lalakad la king harapan kambening tapat a puso. Sopan mo king sumulong king lugod para king metong at metong. Banlalong makatalastas king kaganapan ning misteryo ning kaya kaming kadyosan. Ing maging lalo kaming matampang talapotuto ning kaya kang lugod arapan daring tao. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Para ka ring esasalpantaya king Diyos, manalangin tamo. Para ka ring esasalpantaya king Diyos, ban tatuklasan de king pamilitan ning tapat a pamibiyebye, ring sablang at king matulid. Mayupayang tutu at alanganggang Diyos, lelangan me ingketawan, ban pagnasana, king akit, ingke kang balayan, ing metong atakam tanya sana, ing kapayapan potang makatuklas keka. Ipagkaloob mo, king lipat, ting makasirang bagay-bagay, king maging lang sa gabal, karing sablang tao.
Akilala miya sana, karing biyemi, ding kristyano, ing tanda ning kaya kang lugod, at pakalulu, at matula ilang tanggap, imbalang metong, king bukod mong ika ing tunay Diyos, at ikpami. Iti adon mi kapamlatanan, Kristong ginumi. Amen. Para ka ring sablang manungkulan kimbalen, manalangin tamo para ka rin sablang susuyo kaya katamo kim kapamahalan. Patnubayan no sana ding Diyos, ding karelang pusot kaisipan. Bad ni sablang tao, may laking kapayapan at kalayan. Mayupayang tutu at talanganggang Diyos, bayo mo ing kaligtasan ning puso ning balang metong kaya kami. At pamingwa mo ing kaya kaming katuliran. King kaya kang kayupayan, ingatan mo ing tatalnan ming upaya. King sablang kabilyan daring taong kaya kang sasakupan. Magtamasa king malayang pamipahayag ning kasalpantayanan, kapamilataning kaganapan at kapanatagan at kapayapan. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Para karing ating makapasubaling pamangailangan, manalangin tamo, pakamalan kong kakaluguran, baning Diyos, ing lubos mayupayang iba, pakayapano saring masakit. Dinan kasnawan ding mamamate, ilako sagkol ding maglakbe, itamawa ring milako layat katuliran, at itabiking yato ing sablang kayalan katutuan, ing danop, sakit at kasakitan. Mayupayang tutu at talanganggang Diyos, pasiknangan mula ring mapagal na, at dinan mo lang bayong tetagan ding miminalog. Pakiramdaman mo ing panalangin ding sablang mamaus keka, ayatyu kim pamangailangan. Ban akamtan mi ing tula ning kaganapan, king kekang sao, king oras ning karelang pamaglayag, king pamangailangan. Iti adon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngini po mong tatamo king kadwang dake, ning kaya katamo pamamuge king krus. Manalangin tamo, king mitmong kapanaligan, king amanong tiro ng Isus kaya katangan.
Ikabus mo kami, o igpa, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kami kabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabus. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligtan ni kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasal pantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan may ampong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginu manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyag tamo, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo. Nyon, Kordero ning Diyos, ni Jesus, sa midalako, king kasalanan na ning yato. Nuan laring mayaos, king apunan ning Kordero. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka. Dapat igkas miyang amano mo. Pumayap na ako.
Muntata na po keng katlong dake. Ing mismong kikatamong pamipakit king krus at ing kikatamong pamamiapuge king krus ng Kristo. Talakat tangan po. Iti indutong ning krus, anong nuyami pa ko, ing mga busking yato. Sambantaya ingino, Amyeya ingyato. Iting dutong ng krus, anong nuyami pa ko, ing mga busning yato. Sambantaya ingino, Iting dutong ning krus, anong nuing mikabus, mi pakuya ing mga busning yato. Sambantaya ingino, Apamilatana, Mikabyeya ingyato.
Ngini po maganap ping pamamuge king krus. Itpong kataymikan, panalangin. Metong tang lumapit king krus. Bantang pugayan. Yung lugod at sakripisyo ng Diyos kaya katang. Yung kaya katang panalangin. Yung kaya katang intention. Pwede tala naman pong i-down. Yung kaya katang pamamuge king krus. Siklod tamo po. Inakura ka't lilwal king Ehipto, timawara ka king pangalipan, dapot de lame king metong a krus, ingke ka mangabos. Apat na pulong banwa, inantabayanan da ka kingilang, pepakananda kang mana ay bat banwa, delara ka king gabon ning sawa-sawang kabiyayan, dapot de laming keka mengabus king metong a krus. Nano pawaring keka sa rapat ko, peka masanting kandili, pun uba sa tenam ko. Dapat payitan ing meging bunga mo, niyang mawo ko, aslam impepay numukan ako, at tindos mepa katalindikinan ko. Kinguli mo pero san ko reng may mihag keka at ding karelang pangane. Dapat ika papagpame kaku imparusa mo.
King masagling panahon ni sadya tapoy salita mo kayang prosesyon. We maintain the solemnity and the silence within our church while we prepare for our procession. Ing rota tamo po, eta na po yabe tang ketaking purokwan. Ang gaya po ketang mas makuya da route tang rota tamo kayang kaya katamong prosesyon yan, tukyan tamo. Bukas po, abak maranon, bandang alas 8, agatang kulapureng, taga-Pisamban na miyaluang organisasyon, mag-general cleaning tamo po. At kami pong inassign kay balang organisasyon, nuta maglinis, we will clean and prepare our church for the great feast of Easter, our greatest celebration. Itang alas 8, may ka-Easter Vigil tamo po. At itang abak, pagsadyan tamo po iti, kayang pamaglinis at pamagsadya hingga tamong Pisamban.